Kajinga kendu lang basisin arsnem jong barok ki katekis jong kejalan yang baselong. Kelalong nadu kakhat sao tarik naitung hadu khat pra tarik naitung harempe ki padba. Kidon barok prapusan ngut ki katekis ki balawan na ki parish beper jong kejalan yang. Lapin bit pin biang yakini ki program do Bishop Bernard Lalu. Ki katekis kilayo shibun ki jinghikai syapang uni usnem Jubilee. Na upadar Gerald Kongji syapang ke history jong ke balang ha ke jalan yam jongi. Na upadar Silvanus Nongkenri syapang ke jingkot jingkia. Na ke Dr. Juditas Imli syapang kilat pathai kubor. Kijing mentoy bat jingma. Na upadar Michael Makri syapang ke burom bat ke ikhtiar ukatekis. Na upadar Jemiris Shela bat ki weide kijing hikai. Haka khatnyo tarik ki katekis kiralit pilgrim Shashanti Bhavan kajaka sumar ya ki bapang yang lengkut jong ki sister Mother Teresa Hanongpo. Hang ni lapenlong ya kamas bukhui do Bishop Bernard Lalu haka jing senran lang upadar Jemiris Shela ubade u chancellor jong ka archdiocese. Kalalong kasngi saken mau ya ki katekis. Haba yoi ya kajing sumar jong ki sister ya ki tu ki bapang bashitom bat haba ya selok bat ki bo na ki katekis kira ngomelong mensem bat kila jau umat. Ki katekis kira letru ban jungo yeng haka yeng ki para banget ki baju sa bat ki sister bat ki balas dang ka yeng ka sam hasnong shangling ka badan hajan ka koloni. Kani ka jing let jungo jong ki katekis kala ai mensem ru ya ki para banget basa haka to kasnong. Haka lenti benwan pai shalong kila let rung ru sa haka parish sning. Jungi nak ada program jong ke seminar nak lempung jong ihat ketekis jong nak jalanan liam ba slong tegi petpa punya semua nak kong yo blay try kena pelakar ku yangi baru pelajin yangi wal ngimlong ndrei ni don tang damon ko bahawan IT nak benta kejing bah jong gari bakajai benriu terpang lembah utara jungi Yesus Kristus ubalawan mak IT lade nam tak kejing pendim jungi baru sengi ke balang bakui ke jungu ba mangi ngidio e ke jingma bi pop bar ke jingim mi ke mensin
para ke juga kebayarap yang iru bangin ya berabor hak inti ke hok bagan hisya tangki ne publisi pun ikat ke sakane kajaka olong sisya ka ke ba niyo jimin to sibon harba nila niyo jim kai ba tumai bangin ra se baris jungi pada bang ra se baris jungi niyo ban penan kam ya kun ki ji kai bangin layo ngi kam tambun sin niyo espang ke liturgi aden espang ke jingkot jikia kam tam bagi leksi kinong kandom bun ha ki hiduna yang determines kini kita iyo jingkai kita kini gede ki jimentoy ko iyo idadap siya ng jingsko iti bishop development bank ni program nang ba ngingin iyo jimentoy na bunta ki unang salam ki jingkiman bakraw ha kene ka janmir kabala pelong ya kene ki jingkelo lang jongi sisin ki katkes jong kene ka shlong asdaisis jongi ka jingkiman ka bakraw kalong ba how news nem jubilee Ngelayo ya shibun kilat kelenti mana ya san hak jinget kum ni ki Kristen kantama ni ki Katolik ba nginang skem hak jinget na benta keburam jong play ba kum juru hak ni kapor kaman ke pasno tenat du kadai bagi French pang kadai jubili jong Islam arjar apusan kum ki kat ke si barok ke bangi silek ki jaka ke bangi terai bun ki panu ki keli kai gani ki jubili Tingin isngau kumna kani ka kenhun jongi bangi smutenan bangi dia bangi isngau syabun ki jihkai ha kani ka kenhun jongi syapang kani ki jubili tingin kerman skam ba uni usnam jubili ru un kun skam yani ha ka jungat kerpang ya bangi ni kum ki katkes nginang ra ka kubor ha kum kita kenang aplang berot kenang baik yala kinong syarat kublai shibun Kemudian kebenikong dari kejisongu yo blay. Sisa benlong ki nontri kamalang kantang pumangi mo banjir benlong katkes kadi sisa kejijit jong blay. Ada blem jit imlap no katkes bangasomu sisa ya kadi kejingkot jong blay bantri ya kadi kamalang bat kerpang ya ngapa kejisongu ya kasilong archdiocese. Nama ba kibu lane kibulong ya kadi program ba sisin kasih benar jongi ki katkes. Bahkan ini ketika program kebetulan kamha lagu belajar katekes nama ngim judan kumkini program like sistem berji kedua. But setelah benong nama ba habang iwan ha kini kejaka harum peju paiba na gunda seminar ketika weru kala dan mai ya ke komstre ini ya ke perkatu ini nama ngiyo ha ki topik di subjek kibede ban ka jingtre juni habang irung nago gayeng shagawiyeng sa bangin ha ki pare shuni ban ki belang shno kani kani kuwe pa banong ba such sin pa rusumu kerpangya ya national archdiocese ban kerpangya matausnen bulan Julai khasa ru khapatrek kade program ka khamnong kerpang namar ba kade program ka ba ai jikai kembang tinawai auditing course nak dajungi. Bahkan ini kali kalam nak dajungi ru bangin la anla. Ya kali bangin layo nang ni saya pada sejungi bangin pilih kamera. Kan ini kali kalam kebu nak dajungi bang apa benong balada long balahi ni oi kat kes jom keslong archdiocese ni de bani shimatalang hagan program. Namar kini ide course ke bani arab ini. Banang kampentibet sisu, kampenjana sisu, ekata itu terjungi om tang naga menta kapare sebe naga menta beruntung.